عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على حبيبه وصفيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ulimikizika ma Allahu tabaraka wa taala, timiyamika Allahu subhanahu wa taala ndikumfunila zabu ino mtumiki Muhammadin sallallahu taala alayhi wasallam akubanja kwake maswahaba ndi wonse amene kusatila sunna ndi ziphunzitso za mtumiki Muhammadin sallallahu taala alayhi wasallam kufikira tsiku la kiyama. Timpemphe Allahu tabaraka wa taala akati kumanise nayo kondilo watu mtumiki Muhammadin sallallahu taala alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankula mu Qur'ani yolemekizeka, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allahu tabaraka wa ta'ala akumuza mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi. Allahu tabaraka wa ta'ala akupeleka utenga kwa mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam kuti o iwe mtumiki wanga Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam tayankula tawafikisile utenga, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, tawafikisile utenga akapolo anga nena kuti o inu akapolo anga akapolo a Allah amene mwazipondereza noka kusonza kuti mwatenga mitundu ya machimo osiyana siyana. Nthawi zina kuba uli mgulu, nthawi zina chigololo uli mgulu, nthawi zina miseche uli mgulu, nthawi zina jealousy uli mgulu. Machimo osiyana siyana wapatikiza iwe pamaso pa Allahu tabaraka wa taala, kuma taona ni chikondi cha Allahu subhanahu wa ta'ala paife kupatula machimo amene timamchimira Allahu tabaraka wa ta'ala, kupatula mwano kumaso kunyoza kumene timamnyoza Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala akutita na motilemekeza mu Qur'ani kunena kuti qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, nena kuti o inu akapolo a Allah amene mwazipondereza noka ponyamula machimo osiyana siyana, la taqnatu min rahmatillah, musaluse chikhulupiriro mu chisomo cha Allahu tabaraka wa taala. Musalole kuti mitima yanumo muziganiza kunena kuti Allahu tabaraka wa taala sanga kukhululukireni machimo amene mwanyamula. Musamaganize kunena kuti machimo amene mwapanga iliyo paziko lapansi ndi akulu kwambiri kuposa chifundo kapena kuti chisoni cha Allahu tabaraka wa taala painoyo. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu tabaraka wa taala makulluka machimo onse. Kaya ndi chigololo Allahu subhanahu wa taala makulluka chimenecho. Kaya ndi maboza unaliwonama Allahu tabaraka wa taala makulluka. Mwina suma swali kumene Allahu subhanahu wa taala makulluka. Ukapanga toba kulapa kwa Allahu tabaraka wa taala kuti umoyo wanga wonse ya Allah ndakala 70 years ndakala 50 years ndisa kuswali ndazindikira sobano kuti ni mapanga zola pika mundikululukire kuyambira lero lino kupita msogolo ndikala muntu oswali. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu subhanahu wa ta'ala makulluka machimo onse, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu subhanahu wa ta'ala ndiwo kululuka kwa mtu amene wamwalira atapanga toba. Allahu subhanahu wa ta'ala ndiwo kululuka kwa amene wapanga toba. Rahimun, Allahu subhanahu wa ta'ala ndi wachisoni kwa mtu amene wamwalira atapanga tauba. Amini yitu Allahu subhanahu wa ta'ala kutilimbikisa inu ndino olemekezeka mu Allahu subhanahu wa ta'ala kuti tiyeni tizibwerera kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Nthawi zonse pamene tapanga mistake kapena kupanga chimo tibwerere kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ngakhale machimo watafika atakala kunapitanyamula machimo akulu kufika kumwamba, basi tibwerere kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala huwal ghafurur rahim. Allah ndiwo kululuka ndi wachisoni. Jazakumullahu khairan. Kufikira siku lina wakatiza kai tukupitiliza kukumbusana nkhani za Allahu tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.